Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 8A1 nomor urut 30. Saya akan mempraktekkan mantra Mabeda. Baraka ri Allah Ta'ala, bedari Nabi Yusufu, upainde di rupamu, memacaya di rupamu, baraka Nabi Yusufu, barakamu, mutudang si pada bidadariye rilala suruga 270 wanina purana tuda buting memacaya mopi di rupamu, ia manang padamu teripancaji Allah Ta'ala, makita memuji mana kun fayakun baraka la ilaha illallah. Saya akan mempraktekkan mantra mandi. Uwae bunda li Fatima ucameang, uwae pole di Mekah, jene pole di suruga. Ucameangi nyawaku, watakaleku, tamatika, tamancuaka, kumalalu pulana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.